در زمینه نقشه پروکراتوری شهر پنجکین در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر مقامات حفظ حقوق و قدرتی در تالار کلانی کوخ فرهنگ به نام اولیم بابویوی شهر پنجکین همایش معرفتی و اطلاعاتی تحت عنوان تروریسم و اکستریمیسم خطر به آینده بشریت برگزار گردید که آن بر روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت آمیز که همه ساله 12 فوریه قید می شود بخشیده شد. در آغاز این همایش معرفتی و اطلاعاتی به اشتراکچیان آن مواد اطلاعاتی تحت عنوان تروریسم و اکستریمیسم خطر به آینده بشریت و شماره نوبتی روزنامه زرافشان که در آن یک قطار موادها جهت مبارزه بر ضد اکستریمیسم و تروریسم جای داده شده بود پیشنهاد گردید. همایش معرفتی و اطلاعاتی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. در آغاز این همایش معرفتی و اطلاعاتی برای اشتراکچیان آن یک ویدیو فیلم تربیوی اوید به مبارزه بر ضد اکستریمیسم نمایش داده شد. همزمان در جریان برگزاری این همایش توسط 3 مانیتورینگی که در تالار نصب شده بود درباره مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم معلومات ها پیشنهاد گردیده عکس های نفرانی که امروز در جستجوی مقامات حفظ حقوق قرار دارند نمایش داده شد که این تدبیرها برای باز هم بهتر شدن برگزاری این همایش مساعدت کرد. همایش را پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که در اساس قطعنامه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد تحت رقم 77243 از 20 دکبر سال 2025 هر سال 12 فوریه همچون روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت آمیز قید کرده می شود و در زمینه نقشه کارهای ترغیباتی و اطلاعاتی پروکراتوری شهر پنجکین در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر مقامات قدرتی ما تصمیم گرفتیم که این همایش را با اشتراک کارمندان مسئول مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، راهبران مقامات حفظ حقوق و قدرتی، رئیسان جماعت‌های دیهات، محله‌های شهر، راهبران تشکیلات و کارخانه‌ها، رئیسان کمیته‌های والدین مؤسسه‌های تعلیمی، فعالان ساحه‌های گوناگون و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه برگزار نماییم. پروکرور شهر پنجکین در این همایش معرفتی و اطلاعاتی در موضوع پیشگیری و مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم معروضه مفصلی تحلیلی نموده درباره پهلوها و عامل‌های روی آوردن شهروندان با حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی یک سلسله دلیل و رقم‌های مشخص را به حاضرین پیشنهاد کرد. محترم رئیس علی تالار بیشتر شما با هستید با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از 20 دکبر سال 2022 12 فوریه همچون روز بین المللی پیشگیری اکستریمیسم خشونت‌آمیز که زمینه برای تروریسم میشود اعلام کرده است. سند نامبرده و کشورهای اعضای سازمان ملل متحد توصیه می‌دهد که این روزها را با چاره‌بینی‌های فهماندهی و تبلیغاتی که به پیشگیری تندگرایی اکستریمیسم تروریسم روانه شدند تجدید نمایند. از این رو پروکراتوری شهر در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق شهر و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین همایش امروز را تشکیل نموده. در جمهوری جهت تکمیل زمینه‌های حقوقی بعد پیشگیری و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم یک قطار سندهای میثاقی قبول شدند.
алахсус қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, терроризм, стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 ва ҳоло 26 расид дар марҳилаи қабул қарор дорад. ҳамчунин як қатор барнома қабул шуданд. дар санадҳои мерӯхину мазкур субъектоне ки ба терроризм ва экстремизм мубориза баранд иштироккунанда ва шаҳрвандон дар гардид вазифа ва ӯҳдарои онҳо пурра қайд карда шудааст. прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти бевосита муборизабаранда ба экстремизм ба ҳисоб рафта ваколатҳояш фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқот дар самти таҳқиқ ва тафтиши ҷиноятҳо вобаста ба экстремизм ҳамоҳанг менамад. роҳи дақиқ ва иҷрои ахлоқии қонунҳоро дар самти муқовимат ба экстремизм назорат ва барои бартараф намудани онҳо санадҳои эътимодии прокурорӣ қабул менамад. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ташаббускорони асосии мубориза алайҳи терроризм ва экстремизм ба шумор рафта. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфиси байналмилалӣ таъкид карданд ки терроризм ва экстремизм аз як ҷониб чун вабои аср хатари глобалии ҷиддӣ буда, аз ҷониби дигар аъмоли он гувоҳ аст ки терроризм ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад, балки як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва сокинони сайёра аст. сатҳи содиршавӣ ва ошкоркунии ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ дар 10 соли охир дар ҳудуди шаҳри Панҷакӯҳ нишон дод ки дар ин давра зиёда аз 170 адад ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз ин минтақаҳои осебпазири шаҳри Панҷакӯҳ ҷамоатҳои деҳоти Сарас, Лоиқширалӣ, Вору, Рудакӣ, Шинг ва Ёрӣ мебошанд. айни замон 90 нафар сокинони шаҳри Панҷакӯҳ барои содир намудани ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ дар кофткови расмӣ қарор доданд ки 65 нафари онҳо бевосита бо ҷиноятҳои террористӣ буда ва дар давлатҳои ҷангзада Ироқ ва Суриya қарор доданд. таҳлил содиршавии ин қабил ҷиноятҳо нишон дод ки асосан шаҳрвандон баъди гирифтани таълимоти ғайриқонунии динӣ ёки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доданд ва бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ даст ба ин ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ заданд. масалан гирифтани таълимоти ғайриқонунӣ баъзе ба номи муллоҳо шаҳрвандони моро дар хориҷи кишвар бо мақсади донани таълимоти динӣ ҷавононро таълимоти ғайриқонунӣ дода онҳоро баръакс бар зидди давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон тайёр намуда баъдан барои содир кардани актҳои террористӣ бар зидди шаҳрвандони ҷумҳуриҳо мефиристанд. дар вақти додани таълимоти ғайриқонунии динӣ асосан онҳоро 4 чиз меомӯзонанд. ҳиҷрат, яъне мусулмон бояд тибқи шариати исломӣ зиндагӣ кунад. дуюм ҷиҳод бар муқобили давлатҳои ғайримусулмонӣ ин шахсоне ки намоз намехонанд. сеюм шаҳодат, яъне ҳамун шахс худашро бо роҳи таркондан мекушад ва дигар шаҳрвандонро тариқи таркиш ба куштори онҳо даст мезанад. чорумаш биҳишт, яъне баъди содир кардани ҳамин кирора ӯ гӯё пас ба биҳишт меравад. ҳозирини гиромӣ, бо ибтикори пешвои муъаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2007 китоби Қуръони Карим бо тафсираш ба забони тоҷикӣ тарҷима карда дастрасии қисми зиёди оилаҳои Тоҷикистон гардонида шуд. пешвои муъаззами миллат бо мақсади мардуми Тоҷикистон аз дини ислом огоҳӣ ёфтан чунин иқдомро анҷом доданд. дар оятҳои Қуръони Карим, ҳадисҳои ислом ва умуман дар аҳкоми ислом куштор ё шаҳодат намудани инсон қатъиян манъ карда шудааст. мутаассифона баъзе аз ходимони дини ислом аз дини ислом ба пуррагӣ оғоз нестанд. ҷавонон ва расонон таълимоти ғайридинӣ дода онҳоро барои содир намудани ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ равона мекунанд. ходимони дин баъди пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизб ҳаракатҳои ифротӣ ва содиркунии актҳои террористӣ бояд дар вақти баргузории намоз ва идҳои рамазону қурбон ва бо ташкили барномаҳои баланд бардоштани маърифати динии шаҳрвандон ки ин амалҳоро дини ислом манъ намудааст бо овардани оятҳои китоби Қуръон ва ҳадисҳо ба таври сода ва памо ба сами аҳолӣ расонанд. тибқи талаботи қонун дар бораи таълими тарбияи кӯдак падару модарон ӯҳда доранд ба гирифтани таълимоти ғайриқонунии динӣ аз ҷониби кӯдакон роҳ надиҳанд. дар 3 соли охир таҳлил нишон дод ки зиёда аз 17 нафар ноболиғон ба таълимоти ғайриқонунии динӣ фаро гирифтанд. аз инро нисбати ҳам падару модарон ва шахсоне ки онҳоро таълимоти ғайриқонунии динӣ доданд парвандаҳои маъмурӣ оғоз карда шуд. аз инро кормандаи соҳаи маъруфро зарур аст ки бо раисони кумитаи падару модарон дар ҳамкорӣ бо падару модарон хонандагони муассисаҳои таълимӣ баъди пешгирии таълимоти ғайриқонунӣ ва шомилшавии хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба ҳизби ҳаракатҳои экстремистӣ террористӣ мунтазам дар муассисаҳои таълимӣ ба корҳои ташвиқотию тарғиботӣ гузаронд. дуюм таҳлили содиршавии ҷиноятҳо тавассути муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад. тибқи таҳлилҳо ва маълумотҳои пешниҳодгарда 15 000 нафар сокинони шаҳри Панҷакӯҳ дар муҳоҷирати меҳнатӣ ва дар давлатҳои хориҷӣ алахсус дар Федератсияи Россия қарор доранд. аъзоёни ташкилоти экстремистӣ ва террористӣ асосан аз надонистани дониши мукаммали динию ва дунявии шаҳрвандони мо онҳо истифода намуда онҳоро дар хориҷи кишвар бо гурӯҳҳои ифротӣ ва ташкилотҳои террористӣ шомил намуда
мин ба дастгирифтии ҷиноятҳои экстремистӣ террористӣ мусоидат мекунам. وابسته به موضوع تروریسم و اکستریمیسم همچون خطری گلوبالی به امنیت دولت و وحدت ملی سردار شعبه در شهر پنجکین بوده ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت اکابر سعید جان با یک معروضه خیلی پرمحتوا و تحلیلی سخن گفت. حضرین گرامی، یکی از مسائل اساسی که امروزها هم جامعه جهان و هم جامعه ما رو به تشویش آورده است این مسئله شامل شوی جوانان ما به صف سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی میباشد. وقت‌های اخیر با تاثیر هم عامل‌های گوناگون هم داخلی و هم خارجی روند شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی و تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی زیاد به قد گرفته شده است که چنین حالت به امنیت و به خطری دولت ما خطرهای معین را ایجاد ساخته است. دوستان عزیز، وابسته به وضعیتی که امروز در جهان به عمل آمده است یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست سران دولت‌ها این مبارزه بر ضد اکستریمیسم و تروریسم میباشد. چون که در شرایط امروزه تاریخ بشریت ظهور فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی بین المللی باعث نگرانی و اضطراب اهل جامعه جهانی گردیده است. این تحولات فاجعه برانگیز برای از بین بردن استقلالیت دهم مملکت‌ها و سبب آغاز کردن جنگ‌های شهروندی و مذهبی گردیدند. جمهوری تاجیکستان نیز همچون یک قسمت جامعه جهانی پیشگیری و مبارزه با تروریسم را همچون وظیفه مهمترین تامین امنیت ملی خود می‌شمارد. وابسته به این پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان در ملاقات خود با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین کشور که روز 9 مارس سال 2024 ارائه گردیده بود، وضع زود تغییرمنده جهان را علما و واقع‌بینانه تحلیل نموده از جمله ابراز داشتند که انسانیت بر مرحله نهایت حساس و خطرناک وارد شده است که تاریخ چنین دوره را هرگز در یاد ندارد. همچنین پیشوای معظم در سخنرانی خود تاکید نمودند تروریسم و اکستریمیسم هیچ گونه ملت و دولت را اعتراف نمی‌کند و تهدید جدی به امنیت و وحدت جامعه ایجاد می‌کند. پیشگیری و مبارزه با آنها وظیفه هر یک فرد جامعه و دولت میباشد. این سخنرانی برجسته نشان می‌دهد که تروریسم و اکستریمیسم نه تنها تهدید سیاسی بلکه اجتماعی، معنوی و فرهنگی میباشد و برای حفظ صلح و وحدت ملی چاره‌های جدی لازم می‌آید. تروریسم فعالیت گروه‌های زورآورانه که با استفاده از ترس و وحشت، کشتار و حمله به اهالی هدف‌های سیاسی، ایدئولوژی یا دینی دارند. تروریسم همیشه برای ایجاد ترس و وحشت عمومی و خرابکاری جدی استفاده می‌شود. اکستریمیسم شکل رفتار و اندیشه‌ای که با ارزش‌های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مخالفت می‌کند. اکستریمیسم زمینه ایدئولوژی و اجتماعی تروریسم را تشکیل می‌دهد. زیرا جوانان توسط شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به عمل‌های جنایتی جلب می‌شوند. تروریسم فراملی بوده سرحد و ملت را اعتراف نمی‌کند. مقصد گروه تروریستی در جامعه این ترس دادن مردم و ناامیدی را در شعور اهالی به وجود آوردن است. در حدود شهر پنجکین اعضایان و پیروان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی از قبیل تشکیلات بین‌المللی تروریستی، دولت اسلامی، تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلام، تشکیلات اکستریمیستی تروریستی گروه 24، تشکیلات اکستریمیستی تروریستی سلفیه و غیره که به طور پنهانی عملهای تخریبکارانه میبرند و با پهن ساختن عقیده‌های غیر عنعنوی و عملهای ناپاکشان میخواهند ثبات و آرامی جامعه امروزه را خبردار سازند جای دارند. باید قید نمود که تنها در 5 سال اخیر 82 شهروند جمهوری تاجیکستان برای صادر نمودن اکت‌های تروریستی یا کوشش به آن در 12 کشور جهان کشته و دستگیر و محکوم شدند. از جمله مدهش‌ترین آنها 3 ژانویه سال 2024 در شهر کرمان ایران 2 عمل تروریستی صادر کرده شد. زیاده 120 نفر کشته، 211 نفر جراحت برداشتند. این هم باشد 2 نفر از حساب شهروند جمهوری تاجیکستان بودند. 7 ژانویه سال 2024 ساکن شهر کولا سعدالله فتحی تروریست خودکش در شهر کابل افغانستان خود را ترک کند. 16 کس به هلاکت رسید. شهروند جمهوری تاجیکستان 22 مارس سال 2024 در مجمع کراکو سیتی خال فدراسیون روسیه
زیاده 147 نفر کشته 150 نفر زخمی. این هم باشد 4 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان مرده باشد. طبق معلومات رسمی 86 نفر ساکنان شهر که بیشتر آنها را جوانان تشکیل میدن در محاربه‌های مسلحانه سمت جمهوری عربی سوریه، عراق و جمهوری اسلامی افغانستان در سطح تشکیلات بین‌المللی تروریستی دولت اسلامی عراق و شام، دولت اسلامی ولایت خراسان اشتراک دارند. نسبت همه آنها پرونده جنایتی آغاز کرده شده. 66 نفر آنها رسما در کفتکو قرار دارند. اینچنین از سال 2014 تا امروز شمار پیروان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی سلفیه در حدود شهر 224 نفر بوده. از جانب کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات حفظ حقوق نسبت به 38 نفرشان پرونده جنایتی آغاز کرده شدند. نسبت 130 نفر دیگر باشد با مقصد پیشگیری نمودن آنها از دست دادن به جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته چرابین‌های پاماندهی یعنی پروفیلاکتیکی گذرانده شده است. 10 نفر دیگر در کفتکوی رسمی قرار دارند. طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2025 سالانه زیاده از 5000 اکت تروریستی به قید گرفته می شود. حدی اقل 10,000 نفر قربانی یا معیوب می شوند. زیاده از 70% قربانیان اهالی آسایشته می باشند. جلب جوانان به گروه‌ها طبق معلومات مقامات و پژوهش‌ها زیاده از 60% جلب شدگان جوانان 18-35 ساله می باشند. بیشتر آنها با گروه داخلی و منطقوی با مانند حزب تحریر، تشکیل اکستریمیستی حزب گروه 24، تشکیلات اکستریمیستی تروریستی جماعت انصارالله. اگر شما معلومات داشته باشید جماعت انصارالله که در جمهوری اسلامی افغانستان در ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی ماه مای رو بر روی ناحیه دروازه ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اکثریت اعضای جماعت انصارالله احزاب تاجیک تباران شهروندان جمهوری تاجیکستان که با اهل مایله‌شان در همینجا مسکن گرفته با یراق سلاح مسلح شده است. دور نمیرم مثال میاریم برای در آخر ماه ینور سال جاری 4 نفر اعضای فعال تشکیلات اکستریمیستی تروریستی جماعت انصارالله طریق سرحد در دهه قواق نویه شمسین شاهین سرحد را گذاشته از طرف سرحدبانان، کارمندان مقام امنیت و یا بی‌ضرر گردانده شدند و آنها هم باشند شهروندان جمهوری تاجیکستان باشند. اعضای فعال تشکیلات اکستریمیستی تروریستی مانند جماعت انصارالله و یا مقصدشان آرام ساختن وضع در داخل کشور محبوب عزیزان جمهوری تاجیکستان. مقصد و یا تشکیل کردن خلافت در جمهوری تاجیکستان میباشد و همین خاطر تمام حقوق و واسطه‌ای که چه از جمله مقامات حفظ حقوق باشد چه از جمله شهروندان باشد که وظیفه هر یک ما و شما میباشد که بر ضد همین پدیده نامطلوب ما مبارزه به امان بریم. حاضرین گرامی، در آخر همین را قید کردنی هستم که اگر مردم ما خویشتن‌شناس باشد، منفعت دولت ملی خود را از دیگر منفعت‌ها بالا دانند، یکدل و یکتن باشیم، آینده فاجعه باری پراکندگی را درک نماییم، به قدر استقلالیت و یکپارچگی سرزمین خود رسیم، خرافه‌زدگی و ساده‌دلی را پس سر کرده توانیم به آرامی و آسودگی مملکت ما هرگز آسیبی نخواهد رسید. دل به غم وطن فیگار ما نکنیم کی میکند؟ جان برای وطن نثار ما نکنیم کی میکند؟ در بد و نیکی و شریک ما نشویم کی میشود؟ حفظ و وفای او شیار ما نکنیم کی میکند؟ در همایش معرفتی و اطلاعاتی معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین عمرزاده عثمان نیز اندیشه و ملاحظات خویش را در سمت تقویت بخشیدن مبارزه بر ضد عملهای تروریستی اکستریمیستی از طرف کارمندان مقامات میلیسیا با دلیل‌های گوناگون بیان کرد. تروریسم و اکستریمیسم در مقیاس جهان رشد یافته خطری کلان جمعیتی دارد و برای بخطری جامعه دولت‌ها و منطقه‌ها واقعا تهدید می‌نماید. تروریسم و اکستریمیسم در شرایط کنونی جنایت دارای خصوصیت گلوبالی داشته مبارزه علیه آن
ҳамкории зич ва мутақобилаи пеш аз ҳама аҳли ҷомеа мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсусро тақозо менамояд. васеъ гардидани доираи амал ва афзоиши хатари терроризм ва экстремизм, танзим нагардидани муносибатҳои байнудавлатӣ ки боиси ба миён омадани терроризм мегардад, муноқишаҳои мусаллаҳонаи минтақавӣ ва маҳдуди сохторҳои ҷиноятҳои муташаккилонаи трансмиллӣ дар шароити имрӯза барои осоиш ва амнияти байналмилалӣ таҳдиди глобалӣ дорад. бо иқдоми башардӯстонаи раҳбарияти мамлакат ба қонунгузории ҷиноятӣ тағйири иловаҳо ворид карда шуд. муқаррар гардид ки дар сурати ихтиёран даст кашидани шаҳрвандон аз иштирок дар фаъолияти гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ, инчунин қатъ кардани иштироки минбаъда дар задухӯрдҳои мусаллаҳона дар ҳудуди дигар кишварҳо, онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд. бо истифода аз имконият дар 10 соли охир зиёда аз 1640 нафар ба ватан баргаштанд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо қатъ карда шуданд. вобаста ба ин прокуратураи генералӣ ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ вазифадор карда мешаванд ки корро дар ин самти ба ватан баргардонидани онҳо, инчунин ба ҷойи корӣ таъмин намудани чунин шахсон ва шаҳрвандон аз муассисаҳои ислоҳӣ озодшуда ба таври қатъӣ ҷоноб кунанд. навобаста ба доир кардани суҳбатҳои фаҳмондадиҳии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, боз ҳастанд нафароне ки ҳанӯз барои иштирок дар ташкилотҳои террористӣ ва созмону гурӯҳҳои экстремистӣ шомил шуда фаъолияти онҳоро дастгирӣ намуда дар пешрафти он саҳм мегузоранд. агар ҷиноятҳои самти мазкурро таҳлил намоем, аз ҷониби кормандони оперативии шуъбаи корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ва дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар давраи солҳои 2025 26 нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен ҷиноятҳои гурӯҳи зикргардидаро ошкор намуданд ки ин шумора дар як моҳи аввали соли ҷорӣ 1 нафар буда ҷинояти мазкур аз тарафи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ба қайд гирифта шудааст. чунончи зимни роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, шаҳрванд Рақибов Субҳонқул Тошевич, соли таваллудаш 1992, сокини шаҳри Панҷакен, ҷамоати деҳоти Шинг аз соли 2022 тариқи шабакаҳои интернетӣ ба ташкилоти экстремистии Равияи Салафия шомил гашта буд. нисбаташ бо ҷинояти шомил шуданаш ба Равияи Салафия ки бо қарори суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 ҳамчун ташкилоти экстремистӣ эътироф ва фаъолияташ дар ҳудуди кишвар манъ гардидааст, парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 аз моҳи январи соли 2026 оғоз карда шуда, бо сабаби аз тафтишоти пешакӣ пинҳон шудани ӯ нисбаташ кофтуков эълон гардида буд. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативӣ, профилактикӣ ва дар доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҷинояткори дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта Рақибов Субҳонқул Тошевич ки шомили Равияи Салафия буд, бо хоҳиши худаш тавассути хатсайри ҳавоӣ самти Москва Самарқанд бо гузаргоҳи сарҳадии Ҷартепа саразми шаҳри Панҷакен ихтиёран ба ватан баргардонида шуд. қобили зикр аст ки вазъи ҷинояткорӣ дар мавқеи кримогении шаҳрро дар самти мазкур таҳлил намоем. дар шуъбаи векилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ҳамагӣ 37 нафар шахсон дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта ки аз ин шумора 90 нафар барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ дошта ба қайд гирифта шуда, 65 нафар бо моддаи 401 ва 25 нафар бо моддаи 337 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ҷиноятҳои хусусияти экстремӣ дошта мебошанд. агар ҷойгиршавӣ маҳалли истиқоматии шахсони дар ҷустуҷӯ қарор доштаро ба минтақаҳои шаҳри Панҷакен таҳлил намоем, чунин ба назар мерасад. аз ҷамоати деҳоти Саразм дар самти экстремизм ва терроризм 43 нафар дар ҷустуҷӯ қарор доранд. аз маркази шаҳр 10 нафар, ҷамоати ёрӣ ва лоиқ шеъралӣ 7 нафар, ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ 5 нафар,
ҷамоатҳои Чинор ва Халифа Ҳасан 4 нафарӣ, ҷамоатҳои Амондара, Моғиён ва Вору 2 нафарӣ, ҷамоатҳои Сужина, Шин ва Фароб 1 нафариро дар бар мегирад. танҳо дар давраи соли 2025 нисбати 12 нафар айбдоршавандагоне ки дар самти мазкур ҷиноят содир намуда буданд ҷустуҷӯ эълон карда шуда, нисбати онҳо парвандаҳои ҷустуҷӯӣ оғоз карда шуданд. дар давоми солҳои 2024 ва 2025 аз шумораи умумии 90 нафар шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ дошта дар қайди ҷинояткорон мавҷуд буданд, ҳамагӣ 21 нафар, яъне дар соли 2024 10 нафар ва дар соли 2025 11 нафар бо хоҳиши худ ба ватан баргардонида шуда, нисбаташон эъзои моддаҳои дахтури кодекси ҷиноятӣ татбиқ карда шуда, онҳо аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод ва ба ҳаёти осоишта баргардонида шудаанд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакен Шириншоҳ Нуруллоҳзода зимни суханронии хиш таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳн намудани тафаккури террористӣ ва экстремистӣ бо далелҳои хеле муътамад баён кард. Муҳтарам ҳозирин, имрӯз дар асри 21 сомонаҳои иҷтимоӣ қисми ҳаёти инсонро ташкил медиҳад ва инсони одамӣ нест ки дар паҳлӯяш телефони мобилӣ ва ё сомонаҳои иҷтимоӣ надошта бошад ва платформаҳое чун фейсбук, инстаграм, тикток ва ютуб метавонанд ки ҳамарӯза дар сомонаҳои интернетӣ фаъолият намоянд ки барои паҳн кардани афкорҳои гуногун аз қабили экстремистиву террористӣ хело ҳам инъикос карда мешаванд. воқеан дар баробари паҳн намудани дониш ва афкорҳои фарҳангиву худшиносии миллӣ, экстремизм метавонад ки барои паҳн кардани воситаҳои хатарнок ва ғояҳои ифротӣ дар байни алалхусус ҷавонон зуҳур пайдо намояд. зеро имрӯз ана ҳамон админҳое ки аз дур истода ба оинаи миллати мо санги маломат мезананд, онҳое ҳастанд ки аз номи дини мубини ислом, аз номи аҳкоми дин ва аз номи шариатҳои исломӣ баромад мекунанд ва тамоми ҷавонони ноогоҳи моро ки аз умуман аз дини ислом бархурдор нестанд ва маънии дурусти аркони исломро намефаҳманд, ҳамчун луқмаи хом истифода мебаранд. саволе ҳаст ки чаро шабакаҳои иҷтимоӣ барои гурӯҳҳои экстремистӣ қулай мебошад? воқеан гурӯҳҳои экстремистӣ шабакаҳои иҷтимоиро барои таблиғи ғояҳои худ истифода мебаранд, зеро дастрасии осон ва зуд дорад. яъне ки ақидаҳои ифротии худро зуд ба тарқи сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад, ки яке аз самтҳои кори асосии гурӯҳҳои ифротист. дуюм, дастрасии осон ва зуд дорад, ки дар интернет маблағ мемонад, зуд телефон пайваст мешавад ва аз он тарафи дунё истода баъзе аз ҷавонони гумроҳи моро ба ҳар роҳи восита ба доми фиреби худ мекашад. дигар, назорат дар интернет баъзан заиф мебошад. воқеан набзи ҷомеаи имрӯза нишон медиҳад ки давлатҳои абарқудрат низ ба мисоли Фаронса, Англия, Амрико танҳо 30% иттилоотии худро ҳимоя кардан метавонанд халос. яъне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳифзи иттилоотии миллиро ягон давлат ба пуррагӣ ҳимоя карда наметавонад, ки ин яке аз этиологияи асосии паҳн шудани ақидаҳои ифротӣ аз қабили экстремизми хушудаомез дар байни ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. дигар, онҳо ҷавононро тавассути видеову паёмҳои эҳсосӣ ва шиорҳои ҷолиб ба доми худ мекашанд. муҳтарам ҳозирин, мусаллам аст ки танҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ аз нигоҳи таҳлилӣ ба воситаи 8 намуд усулҳои методӣ дар сомонаҳои иҷтимоӣ аксаран шаҳрвандои ноогоҳро ҷалб менамоянд. ба воситаи ранг, ба воситаи паёмҳои қалбакӣ. масалан мегӯянд ки
дар ҷомеа ҳақиқат нест, адолат нест, ҳама баробар нест. баъзе шаҳрвандон сӯи истифода аз мансаб мекунанд ки ба ҳар роҳ восита махшӯии мавқеравии мардумро ҷалб менамоянд. ва мутаассифона таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар баробари тавсияи корҳои идеологӣ фаҳмонадиҳӣ ки танҳо дар соли 2025 аз тарафи блоки идеологии шаҳри Панҷакент зиёда аз 413 мулоқотҳои гуногун дар байни аҳолӣ бо фарогирии 133 000 аҳолии шаҳри Панҷакент ки 36.1% аҳолии шаҳрро ташкил медиҳад мулоқоту барномаҳои телевизионӣ баргузор кардем. аммо дар ин роҳ мо пешниҳод мекунем ки мубориза бо ин хатари глобалӣ яъне ки экстремизм ин кори як мақомоти қудратӣ ё як блоки идеологии шаҳри Панҷакент нест. ин кори дастаҷавона аст. яке аз масъалаҳои маҳаки асосии мулоқоти имрӯзам ҷалби бештари мардум барои вокуниш нишон додан дар сари вақт ба анавин гузоришҳои беасоси хоинҳои миллат ки аз дур меисанду ба оинаи миллати мо санги маломат мезананд баргузор шуда истодааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки баъзе аз ҷомеаи шаҳрвандӣ баъзе аз шахсҳо даромада ана ҳамун сайтҳои хоинҳои миллатро зиёда аз 10 соат 15 соат тамошо мекунанд, аммо муқобили видеои беасоси он хоини миллат ҳеҷ сухане намекунанд. аз нигоҳи идеология ан ҳамун шахсе ки тамошо мекунанду вокуниш намекунанд худ аллакай мафҳуми экстремизмро ба худ дарк карданд. яъне ки бетарафӣ бешарафист. имрӯз ҳар як сокини хурду бузурги кишвар алалхусус ҷавонони зираку ҳушёри зодагони даврони истиқлолро зарур аст ки аз мактаби давлатдориву давлатсозии пешвои муаззами миллат сабақ гиранд ва барои боз ҳам гулгулшукуфоии тоҷикистони азиз мардонавор собитқадамона гомҳои устувор бардоранд. зеро имрӯз он барномаҳои давлатие ки барои мо ҷавонон пешниҳод шудагист дар ягон давлати ҳамҷоя дида намешавад. имрӯз танҳо дар пушти сангарҳои номуси ватан мо ҷавонон шумо фаъолон истод мешавем. ба заҳматҳои бесобиқаи пешвои муаззами миллат қадру заҳматҳои онҳоро бояд мо дарк намоем. зеро мегӯянд ки дар ватандорӣ ҳама бояд гузорад саҳми худ, кори як кас нест бурдан парчами номусро. декани факултаи таърихи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳоҷӣ комрон зимни суханронии хиш изҳор дошт ки мо бояд дар ин самт аз мақоми омӯзгор масъулияти волидон ва фаъолияти кумитаҳои падару модарон самаранок истифода барем. дар шароити муосир ки хатарҳои экстремизми хушунатомез ва терроризм дар минтақаҳои ҷаҳон зиёданд, соҳаи маориф яке аз самтҳои муҳими пешрафт мебошад. маориф на танҳо дониш медиҳад, балки ҷаҳонбинӣ, арзиши миллӣ ва ҳисси масъулияти шаҳрвандиро дар шогирдон ташаккул медиҳад. пешгирии экстремизм тавассути тарбияи ватандӯстӣ, риояи қонун ва эҳтиром ба арзишҳои умумбашарӣ сурат мегирад. омӯзгорон ҳамчун тарбиятгарони насли нав намунаи олии ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ мебошанд. мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор вазифаҳои онҳо на танҳо таълим, балки тарбияи амиқ аст ки қонун аз 6 боб ва аз 16 модда иборат мебошад. дар моддаи 6 ҳамин қонун чунин оварда шудааст ки равшан муайян мекунем ки омӯзгор ӯҳдадор аст таълимгирандагонро дар роҳияи ватандӯстӣ, риояи қонун, эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, падару модарон, атрофиён, насли калонсолон, арзишҳои фарҳангию миллӣ, таърихӣ ва муқаддасоти миллӣ тарбия намоянд. ин модда омӯзгорро водор месозад ки шогирдонро аз ақидаҳои ифротӣ, тафриқаандозӣ ва зӯроварӣ дур кунад. омӯзгорон бо ин ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳо намунаи зиндаи ватандӯстӣ мебошанд. онҳо бо дониш, ахлоқ ва садоқат ба ватан шогирдонро илҳом мебахшанд.
در شرایط تاجیکستان که صلح و وحدت ملی ارزش عالی است، چنین آموزگاران پایه استوار امنیت ملی می باشند. چگونه که در سخنهای برآمد امروز قید کرده شد که نقش گروه فعالیت پدر و مادران در هر یک مؤسسه تعلیمی از مکتب، لیسه، کالج ها و دانشگاه های عالی قرار دارند و ما که کاستشوی آداب و اخلاق را خوب میدانیم و کاستشوی آداب و اخلاق در 3 زینه اساسی قرار دارد. این یکم عائله هست و دوم این مکتب است و سوم جامعه هست. برای چی است؟ برای آن هست که ما در عائله به دنیا می‌آییم. وقتی که به دنیا آمدیم زینه های فعالیت پسیکولوژی و روانی را اول در عائله میفهمیم و دوم این زینه مکتب است. وقتی که زینه مکتب ما تعلیم و تربیه میگیریم و تعلیم و تربیه ما این ملکه آینده جامعه را برای ما نشان میدهد که ما چگونه دانش های علمی را در مؤسسه ها گرفتیم و برای همین در اینجا کمیته پدر و مادران مخصوص سخنهای من همین چیز را قید میکند که برگزاری چاره‌بینی های مهم در سطح هم مؤسسه های مکتبی و هم در سامانه های اجتماعی باید هر یک کدام ما و شما فعال باشه. اگر امروز در چاره‌بینی هایی که سطح اکستریمیستی، سطح وطن دوستی و خودشناسی ملی را اگر ما در میان مؤسسه های مکتبی اگر که براهمانیم و زینه اساسی خواننده را وسیع‌تر می‌گردانیم و خواننده از فعالیت اکستریمیستی و تروریسمی خوب می‌فهمد و وطن دوست بودن خود را چگونه حس کرده می‌تواند. برگزاری چاره‌بینی مهم، اکسکورسیا و یادگاری‌های تاریخی، موزه‌ها، زیارتگاه‌های وطن دوستی، نظارت رفتار فرزندان، محاکمه مشکلات رفتار پیشگیری تماس‌های شبهه‌ناک در اینترنت، مساعدت و همکاری عائله و آموزگار است. تشکیل سمینارها و ترینینگ‌ها برای والدان در موضوع تربیت وطن دوستی در عائله، چگونه فرزندان را از تاثیر افراطگرایی محافظت کنیم. این همون چاره‌بینی‌های هست که مسابقه‌های ایجادی، روزهای فرهنگی، وطن دوستی، کمک به کلانسالان، آبادکاری‌های محیط پیش راه همین گونه زوراوری‌ها را می‌تواند چیکار کند؟ گیرد. راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان پیساو ملیکا دودویوا در جریان سخنرانی خویش باری دیگر تاکید نمود که یکی از سمت‌های اساسی فعالیت اهل جامعه پیش از همه با تربیه نورسان روانه شود. طوری که حاضر همه کس ما رولی که در اول همایش نشان دادن بسیار یک رولی که تربیتی بود. عائله این اساس جامعه است. چی طوری که پیشتر همه شما آگاه هستید زنها به خودکشی دست میزدن، حاضر یک رسم وای شد که با کودکان یک جای خودکشی به دست میزنن. این ترور نه، البته اینم ترور است. این ترس و واهمه دادن همون نزدیکانشان، پدر، مادر یا دیگر شوهر. من چی گفتنی؟ بیایید زنان، دختران، مادران عزیز، ما یک جای باید برای تربیه نسل نورس جوان دختران چی طوری که در رولی که تربیوی دیدیم بینید از خردسالی باید که ما کار کنیم. ما بیاید اقلا در عائله خود دختری خود را درست تربیه نماییم که وقتی که وای کلین دیگر خاندان می شود اگویسمش ماند و از پس زندگی از پیشگیری هم پستی بلندی زندگی شود. تنها مکتب تربیه نمی کند. ما امروز باید برای بلند برداشتن آبروی اعتبار مکتب معارف باید یک جای سهمگذار باشه. به نزدیکی یک مقاله خواندم در ناحیه شرطوس زیاده از 300 نفر از رفتن سفر حج دست کشیدن و همون مبلغ رو برای آبادی ناحیه استفاده بردن. چرا ما نمیتوانیم باید همین رفتار رو کردن؟ هستن در پنجکه نیز هستند شخصانی سخاوت پیشه هستند، لیکن انا این گونه تشبوس ها را باید ما پهن کنیم. آبادی دولت از آبادی محل، از آبادی دیه آغاز می یابد. وقتی من خودم آموزگار که هستم میدونید
وقتی 1 سپتامبر همه برای فرزندانشون لباسهای قیمت میخرن، تلفن و دیگر همین کتی وظیفه اجرا نشد. ما باید هر روزه خیلی محترم پروکرور قید کردن این کاری منتظم است، این موقتی نیست، یک بار دو بار نه، هر روز باید با مکتب یک جای در تماس باشه. امروز وقتی که عائله ها پشت میخورن رفتم ما گپ میزنیم میگوید که یک تا دختر دارم خانه خودم به میگونجد زیاد نه. امروز متاسفانه همه یا یک تا دختر دارد یا یک تا پسر، اکثریت که 3 تا فرزند شد، یک تا یا پسر یا یک تا دختر. خداها دخالت میکنیم، عائله ها پاش خورده سال به سال زیاد شده ایستادن. در این همایش معرفتی و اطلاعاتی یک نفر ساکنی شهر پنجکین رقیب سبحانقل که از سال 2022 به این جانب با شبکه‌های اجتماعی تروریستی و اکستریمیستی یک رابطه داشت به سخن برآمد. از کرده‌های خویش پشیمان شد. از سال 2022 این جانب در شبکه‌های اینترنتی فعالیت نموده با گروه سلفیه و نوارهای آن را پهن نمودنم از طرف مقامات کارهای داخلی نسبت کارم جنایت شدن و برای چاره‌بینی های نمودن خود مرا فهماندن. من فهمیدم که کاری کرده من جنایت بوده است و از کرده خود پشیمان هستم. در این همایش اطلاعاتی و معرفتی معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده اطلاع داد که امروز از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان گروه‌های تبلیغاتی پیوسته در سمت پیشگیری شامل شوی شهروندان مخصوصاً جوانان با حزب و حرکت‌های افراطگرا و تروریستی کارهای ترغیباتی را وسعت می‌بخشند و همزمان او از نام رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده با رهبریت پروکراتور شهر پنجکین و دیگر مقامات حفظ حقوق و قدرتی برای تشکیل و برگزاری چنین یک همایش خیلی مهم عرض سپاس کرد. ما فعالان شهر دهات پنجکین برای خود یک درس عبرت گرفتیم و برای بعد فعالیت ما این چیز خیلی ضرورمند است. و از همه بهترین ما دیدیم که در همون صحنه تربیوی که نشان دادن در سطح اول میستد تربیه فرزند. بینید پدر به خاطر آینده فرزندش جای منزلش رو آباد نکرد، او را خانون و صاحب معلومات و کسب و کار کرد و حتی تانه همسایه را شما دیدید و بینید که دختر از دروازه گوش کرد و نیت کرد که پدر و مادرش را به آرزوی نکو رساند. و وقتی که صاحب کار شده به خانه در آمد، همون سخنی همسایه که به اندیشه گپ زده بود به خاطرش رسید و در آمد که پدرش در یک جای منزل آباد شرایط خوب لیکن موی سفید شدگی هستند. یعنی که هر کدام ما میتوانیم که برای تعلیم و تربیت درست فرزند خود، آینده درخشان فرزند خود کمر همت بسته باشیم و همین فعالان جامعه سهمشان رو بذاریم. و دویم چیزی که امروز ما برای خود گرفتیم، ببینید یک جوان گمراه ما که از کرده خود پشیمان شده است، امروز در نزد ازدحام گفت که راه من خطا بود. تشکر زیاد و پیشوای معظم ملت که در قانون همین رو ثبت کردن که پشیمان از کردار این آینده درخشان هر یک نفر است. و تشکر زیاد به مقامات حفظ حقوق پنجکین که او را منصفید کردن و حیات آسایشته خود را میبرند. حاضرین محترم، همه ما میخواهیم که در وطن آسوده و آباد زیر پرچم صلح و وحدت عمر به سر بریم. پیشوای ملت با سروری اعضای حکومت، تمام مقامات ساختارهای دولتی، مقامات حفظ حقوق، امنیت شب و روز مانده نشده برای ما و شما خدمت میکنن که تاجیکستان آسودگی تنجی امانی باشد. اگر ما به قدر همین صلح و وحدت، همین تنجی امانی، همین پیشروی هایی که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به عمل آمد و نتیجه آن را حتی در همین شهر باستانی پنجکین ما با چشم خود میبینیم، این یک ناسپاسی حساب کرده می شود. و خواهش می نماییم که همین گونه ملاقات ها، همین گونه صحبت ها در جای ها زیاد کرده شود. ما می رویم به ملاقات، ما برآمد می کنیم، اما برای شنیدن برآمد های ما، سخنهای ما گوش شنوا در کن.
عقل رسا در کار، فهمش بزرگ در کار و یک عزم قوی در کار که برای در عمل تطبیق نمودن آن سهم ارزنده خود را گذاریم. یک چیز را فراموش نکنیم. شما با آن سخنی که گفتنی که من از تاجیکستان هستم، من شهروند تاجیکستان هستم، این کم است. شما باید غروری ملی، شما باید مسئولیتی ملی داشته باشید. شما باید اثبات کنید که همچون ساکنی شهری با فرهنگ تمدنی 5500 ساله داشته باید یک افتخار بلندی وطن دوستیتان را نشان دهید. باید که در روی خط همان نفرایی که در کافتکاو هستند از شهری باستانی پنجکن نباشند. همه همانها زادگاه ما هستند، در همین تالار ما هستیم، خویش و تبار ما هستند، نزدیکان ما هستند، همسایه ما هستند. بیایید همین روزه مثال فهمانیم، اونها را از روی خطا برگردانیم و آینده را فکر کنیم که فرزندان ما دیگر، نبیره‌های ما به این روی خطا نروند که ببینید عاقبت ناگوار دارد. مردم جهان آرزو میکند تاجیکستان عزیز ما را، صلح و وحدت، خاطر جمعی را. امروز موی سفیدا اشک شادی میریزم، میگم که ما عذاب کشیدیم. فرزندان عزیز، شما به قدر امروز تنجی امانی، صلح و وحدت رسید، شما دیگر عذاب نکشید. از همه رسالت بزرگ من فکر میکنم این دوستداری وطن، کمر مستحکم بستن برای حمایت وطن است. محترم فعالان، من حاضر دوره آمادگی آموزش و آماده کردن جوانان از چی میگن سنجی طبی گذرانده برای دعوتی بهاری به صف ارتش ملی. هر کدام شما میتوانید سهم ارزنده خود را گذارید. در پایان همایش معرفتی و اطلاعاتی، پروکرور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده باری دیگر تاکید نمود که امروز وظیفه همه ما باید در سمت مبارزه علیه عملهای اکستریمیستی و تروریستی تقویت داده شود. با این مقصد او اظهار داشت که در آینده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی وسعت می‌یابند و امید می‌کنم که مردم پنجکن باستانی با یک نیروی سازنده و متحدانه علیه ظهورات تروریسم و اکستریمیسم مبارزه را باز هم تقویت می‌باشند.